Kaseng United Democratic Party Milliam Unit minta kesengi ke arpun riutrik jeliu kalaong bakarai jong ke sorka jela ban IT ya kecaka ke bakat pra ekar jong katnat veterinary jong ke sorka jela syakatat sipai lingsun Indian Air Force kan sependuk caka iki patba bakin long try namar baka jingdon ki sipai hakathan jong ke Milliam constituency kam dunasyu nakan riupo nak sispa hakajuk por kene keseng kala penrem jorru yang nong mikmat kathan uba Ronnie Willingdo ya ka jingle menti ke jong u bat ka jingle bom patiau ha ka bai dei bat ka jinge ka bagi patba ka Milliam constituency kini kendo hakipor bansawan na kaliang presiden ke UDP ke tega unit uba Hamlet Doling ulaong ba ka UDP kan sa IT ka copy jong ka rai bala shem da ka sarkar hau MLA ba Ronnie Willingdo kanang bo untip ya ka ka ba ka sarkar kala letlendet EU hadian bo nong mikmat ka Milliam ulakam ba don jing tep lor ka te kamat nalor kata ba Hamlet bloong kini kajing doa badai ban pensange ban ajaka syaka Air Force kandang peteng kat ba ka sarkar kadang yaile menti bat ban chule don bor sipai ki army ban Indian Air Force dapat ke jika ini ila sarkar kan beten chute ban ajaka sei pa ba chuni kilai tante par kumbalong madaru kini kajing bukrang ba pa iba tikilo dan jindon juni jika sipai hante menagiyang pa ba hi yo jumato tiga ba nampak perpah baru kasih itik sebut dalam kesarkar mukul kan air tiga jika jangka terat berdiri cukup Air Force nanti muyok kena tolong rapi integrate the presidents la challenge la sisi yang jika sarkar tak sebulan kena ambil sekian la diklinik tak sepayu kena ambil sekian dikenang bang kangna yang kena jika jumlin jom sarkar batu berajak sekian naso mata kita banyak ki banyak ibadah murah berpersak boleh banyak kali ini kan kelas ready maksudnya kan aj supaya kerba ini pada utara ini utara belum ingat manusia shom sih kalau jom beli tak jom kacau